What is education? Deti kakabsat kayat kung i-relay kada kayo, deti insuro ni Pastor June, nagasagap ko keng kuana detoy. Iti pa nag-mission treat me as we start our lesson ngayong hapon. Now, this is the definition of education. Alaan nyo kakabsat. Education. Education is the process of receiving or giving systematic instruction, especially at a school or university. Okay? That is education. May sa isuna nga process ti panagtanggap when no panangted iti systematic nga instruction. Iso nga the subject because systematic. At the surusurutan da nga curriculum because it is systematic. Especially at a school or university. Kat no, agbasa tayo kakabsat, ibauntay digiti anak tayo. Look at this Ibauntay digiti anak tayo nga agadal ken agbasa, nang nangruna pa'y kumanga datayo ket agadal ken agbasa, kadagiti sasao iti apo. Instructions of the Word of God. Now, dinggan nyo kakabsat, secular education, kita nyo digiti ubing nga mapanagbasa. Kinder to grade 6, mano nga tawen? 7 years. Awan pa'y dita, dito preschool Kasi ada preschool dita ka. Kinder to grade 6, 7 years. Grade 7 to grade 12, that is secondary. 6 years. College, 4 years. Dati 5 years. Some of the courses itatan, 4 years. In addition to that, ag-masters ka, ag-doctors ka. Now, in your entire life, mano nga tawon kang agbasbasa? 17 years. That's almost half of your entire life. Tama? Okay, i-convert tayo dito ti hours. 8 hours a day times 5 days. Mano? 40 hours. 40 hours. 40 hours, that is 1 week times 4 weeks in a month. Mano? 160 hours. 160 hours, sa nga pulo nga bulan, ti may nga tawon, ti school year. That is 1,600 hours. 1,600 hours times 17 years, mano? 27,200 years. 200 hours, sorry. 27,200 hours ti spend ti may nga tao nga agbasa manipod kinder aging gana aggraduar iti kolehyo. Tatakakabsat, ihambing tayo, deti pa nakigimong. Kita nyo, nagsadot tayo nga makigimong. Samantalang numapan ti agbasa, anyat anos tayo nga mapanagbasa. 27,200 hours. Okay. In 17 years, nga makigimgimong ka, mano nga oras ti kadalawas ti gimong tayo, tapno agadal tayo ti sa utiapo. Iti bigat ti Domingo, regular, 2 hours. Malam ti Domingo, 2 hours. Prayer meeting, 2 hours. Duration ti service, Duration ti service. That is 6 hours a week. 6 hours a week. Essentially, 6 hours a week. Okay? Time is 4 weeks. Mano? 24. 24 hours, time is 12. 288 hours in 1 year. Okay? Time is 17 years. 17 years. 4,000. Compare mo kakabsat ka, DJ, 27,200 years. Katno da tayo nga naganak, listen to this. Ikagumaan tayo nga mapanagbasa, digiti anak tayo. Mano nga oras da nga agbasbasa kakabsat, apay nga hantayo, nga ikagumaan, nga isuda ket makaadal iti sao iti apo. Samantalang Bible education is better than a college education. It's worth far more than a college education. Because the college education may kan nakakakabsat, may informan na ka iti natural law. There are 2 laws in life. Natural law and spiritual law. The natural law isut magain mo dita school. The laws of mathematics, the laws of physics, the laws of science, laws of grammar. That's what you get in school. Natural law.
so that you can use that when you work, right? Ngam no may papanti wisdom ti panagbiag, ti kasapulan ti tao, spiritual law, the instruction of God. You see? So nga doon tao nga kabsat, uray makaadal, awan iti direksyon ti biyag na, awan kay papanan ti biyag na, because di damot na adal iti sao iti apo. So nga hantay sad dutan ti makigimong kakabsat. Hamo kung kurang nga, nag-attendak po ti Sunday morning, sa bali ti lesson tayo. Ti pagmayatan na di ti church tayo kakabsat, kasla eskwela. At the series of lessons tayo. At the series tayo ti bigat. Ano ti series of lesson tayo ti bigat? The top priorities of every believer. Pakasarakan pa deta kakabsat nga panakayadal. Ti Sunday afternoon, why I am proud to be a Baptist. Wednesday night, anat series of lesson tayo. Prayer. You're learning a lot. Amen. In addition, digiti high school tayo, kan elementary nga lalaki, ana DJ lesson ko kadakwada, biblical character. And we were telling them, that character is more important than talent. Character is more important. Awan isuro data eskwela akas ta uray pay 27,200 hours da ngagdingdingag ta eskwela awan mangyadal kadakwada di kita nga surusuro nga na Diyosan na spirituan ken na insiriban kakabsat. See? That is why we need to value and we need to give importance to our church gathering or di kiti panagadal tayo, panagtitipon tayo nga agadal ti sa utiapo. Hantay ibaga nga nabanbanugat, hantay ibaga nga awan tiyempo, kakabsat, adat tiyempo mapapanagbasa, nang nangrunang ikam ti tiyempo ti panagadal mo, ti sa utiapo. Amen? Handa mabaling nga we make excuses ti panagadal ti sa utiapo because the Bible gives us the highest form of education. Ulitin nila. The Bible gives us the highest form of education. That will civilize men. Isut na kapasayatan nga mang civilize ti tao kakabsat. Deta biblical education. So naadal tayo di Sunday, why every Christian needs to be taught, to be educated, and grounded in the Word of God. Iso nga, datayo ti Hosanna Bible Baptist Church, masapol kakabsat, nga committed tayo nga ruden nga agadal ti Biblia. Umay kay makigimo nga da Bibliayo. Damo la Bibliayo. Nga da notebook yo. Damo la notebook yo nga pagsuratan. Awan serbina kabsat no di ka isurat. Dinggan nyo dito ikat na nagpintas di pa nang-emphasize ni Pastor John. Ano di kunanan? A small pencil is better than a sharp memory. A small pencil is better than a sharp memory. Te batit nga lapis, may mayat pelang, ngam detay, napagkat nga panunot, natadama panunot. Because na panunot, makalipat, ngam no na isurat mo, at dadyayang kakabsat. Isong ag-take note kayo, agad-adal tayo. Tayo ay nag-aaral ng Biblia. Amen? At pag may nagtuturo, dapat may natututo. Ayan, a small pencil is better than a sharp memory. Pag may nagtuturo, dapat tayo ay natututo. Ikabil mo bandeta. Okay? 5 years ka, Kristiyano, 10 years kan. Show me what have you learned. Anyan iti manifestation ti biyag mo. Dagiti na adal, wano na yadal ti sa utiapo. Ang nga, 10 years kat awakas lawang mo tinaadal ti Apolos. Pag may nagtuturo, dapat may natututo. No, sumursurot akin ni Pastor John, grabe iso na kakabsat nga talaga nga agmensahe. Talaga nga, dete, anak kahit ko sa unan, no nabartek kakit mausawang kakabsat. No, agmulmuleng ka, talaga nga kumyapot kakabsat. Kas jay ti pa nag-pre-preach ni Pastor John. Numalpas nga ag-preach, di kat sumublatag, I will always give a comment. Di ka na yung ko ibagbaga kakabsat, dinggan yun. Kunat, hang kayo masaksaktan, hang kayo mo-offend, DJ kasjay nga mensahe, kan kasjay nga pan nakaikasabad di mensahe,
Because dito HBBC ko na, we are training elite and world-class Christians. Pakasarakam, digiti elite na soldado kakabsat. PMA. PNPA. Ano ta PMA? Pahinga muna anak. PMA. Philippine Military Academy. Dijay mo nga makita, digiti elite. Anat elite kakabsat. Sabsabali kakabsat ti skill na. Why? Because of the training that they undergo. Nakaharo eh. PNPA. Ano ta PNPA tayo? Philippine National Police Academy. Kakabsat, rugrugim pelang ag-enroll dito Philippine National Police Academy. Matira ang matibay. Ngam kita nyo mat kakabsat no anat resulta na dagiti nag-graduar ijay after going through the training. What happens to them? Opisyal da nga dagos. Why? Because of their skill. The education, the quality. Kasta ti HBBC kakabsat, hantay kayat nga sinsinan, iti mayad adal kada kayo, nga kakabsat iti apo. Amen! Quality, education from the Word of God. We want to produce elite Christians. Iso nga ko naghangkay nga ma-offend kadigidya nga mensahe because strong preaching will build strong Christians. Dayjay kakabsat. Engem no lamlamuyot dagiti mensahe tayo. Akat awan ti pagroan tayo kakabsat. So there are three major reasons why every Christian need to be taught. For stability. Tapnuhan tayo nga nalaka nga magaraw, nagbalin tayo nga native care. Stability. Amu tayo ti usto. Ket amu tayo nga pagtakderan ti kinapudno. Number 2, for service. Tapno makapagserbi tayo nga naimbag. Kasla kung mano sumrek ka trabaho, the orientation. Tapno makapagtrabaho ka nga nasaya at ma-orient ka. Number 3, for sanctification. Tapno makapagbiag tayo nga nasantuan. Ibiyag tayo mabalbaliwan, maukas dagiti daan, ket agbarin may set iti baro nga panagbiag, new lifestyle, hanga worldly lifestyle, no di ket Christian lifestyle, biblical lifestyle. You see, kung nagkadagiti yung people itatay, deta Facebook yo, sino kada kayo, ada na i-post na nga Bible version ko na. Sago ko na, Kristiyano kayo uno saan? Baptist kayo uno saan? Disipulo na kayo ni Kristo, Apo Jesus, uno saan? Api awan balat may i-post yung nga, bersikulo ta Facebook yo. Tiltila, da nga ipopost yo. You see? So, di kita kakabsat, may suro ka da tayo, kat masursuro tayo nga embracen deti baro nga biyag. Nga inted iti Apo kada tayo. Amen? Okay. Now, so much with that. Intayo kakabsat kadeti Baptist distinctives tayo. Why I am proud to be a Baptist. Okay? Naadal tayo kakabsat, idi muna nga gundaway. Why I am proud to be a Baptist. Number 1, because of our origin and rich heritage. Ulitek manan, or isang kabasit lang, tapnon no, dakasarsarita yo, kat amuyo mo tilawlawag yung kakabsat. Anak ka nga sound ito, Baptist lang iti adda, may eksplikar na nga origin, wano Baptist lat makaibaga, nga naggapo kini Apo Jesus, kandigiti una nga churches iti Biblia kakabsat. We have a origin and rich heritage. All other religion started after 4th or 3rd century. Catholic 3rd century. Naipakita ka na kayo nga the Anglican, yan ti England became the state church, is a religion that came out from the Catholic, of which from the Anglican, di nga naggapo ti Methodist. Kad deti Methodist, isut mesa nga naggapo, di nga nga Pentecostal churches, nagkalkalatkat. Ng Baptist lang ti makatrace kakabsat ti origin. And I gave to you a lot of historical facts and claims
that the Baptist Church has an unbroken line or chain of churches. We have a 2,000 years of continuous history. Amen. INC 1914. Seventh-day Adventists, dati nagapon na 18th century. Jehovah's Witnesses, Mormons, dadakkel, di gito yung kakabsat nga religion. But they cannot trace their origin back to the Lord Jesus Christ. Only the Baptists can do that. Okay? Number 2, why I am proud to be a Baptist? The convictions that Baptists advocate. Now, anati point na dito yung kakabsat. Di gito yung truths, teachings, nga inak ibinsa-binsa kada kayo, ket Baptist, di giti original, nga nangikas kasabaka di gito eh. The Catholic Church has become an apostate from the Baptist Church. Isungan ko na, data Baptist kat nagapot Katoliko. No, it's the other way. It's the Catholic that came out from the Baptists. Kasi, adadadigidi apostate, no apostate ko na, pimanaw ti kinapudno, departure from the truth. Kat idi embrace ni Constantine, iti Christianity, at di nakita na nga symbol, by this you will conquer. Ininterpret na dayjay, nga babanti pa ng embrace na iti Christianity, he will be able to conquer the world and strengthen his empire. So he declared Christianity to become the state religion. So adot nang embrace nga digidi apostate nga Christian, digidi pimanaw, iti kinapudno. But the Baptists remain true. Nung digidi pimanaw, isudat nang embrace, tatangga ka sa at the Roman Empire that was led by Constantine na divide. Nagkaroon DJ Constantinople, kan DJ, Greek. Isu nga, ti Catholic, hindi ka kabsat na gudwa. Roman, Catholic, kan Greek. Christianity. Oh, kasta din napasamak deta history na ta. And on and on and on. On the other hand, no, dadadigiti mangmangag tayo nga kung natayo, kasla kapadpada tayo, DJ preach na. Nakanggam, Pentecost, nakanggam, Charismatic, nakanggam, Born Again, nakanggam. Digito evangelical churches. Baptist ti original, nga nangyad advocate, kan nangisurusuro ka digito'y nga teachings. Okay? So, deti acrostic tayo kakabsat nga adalan tayo iti Baptists. Letter B, biblical authority. Alright? Let's read. We Baptists believe that the Bible, KJV, is the final authority of faith and practice for us. The only constitution that we accept which cannot be changed or modified. No word of men or counsel of men can never be above nor supersede the word of God. It's our final authority. Ti Pilipinas, ada konstitusyon na. Katkas Pilipino, surutan tayo di jay. Datayo mata Kristiyano, ti Biblia, isot constitution tayo. Kat iso iti dapat nga surutan tayo. Now, katigiti da dumang religion, the Muslim have their Bible, the Mormons have their own Bible, the Catholic have their apocryphal books. Iso nga, to inform you, the Biblia at Katoliko, hana 66 lang. 70 plus. Adupay ng 66 the Biblia at Katoliko. Because nairaman ijay, dadya ko natin nga apocryphal books. Unproven, uninspired books, di gito yung inraman dadjay. Okay? Kaya hanla di jay no dikat adapay ti tradisyon nga isot patsyenda. Next, letter A, autonomy of the New Testament Church. That we are a self-supporting, self-governing, and self-propagating. Let's read. We Baptists believe that the New Testament Church is an independent body accountable to no one but our Lord. Jesus is our head. Jesus is our head. It is independent in the sense that the church cannot be under any hierarchy, convention, higher organization, or even the state or any government. The church is a government, independent government. God's government. Kung na 1 Peter chapter 2,
Ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. The church is God's nation. It's a government under God. Okay? Therefore, it cannot be dictated upon by any side, force, or power. As an example, ni Peter kakabsat, kini John, hindi ko na dakatahan yung ikas kasabada, ito yung nga na, anat ko nada. We would rather obey God than men. So, kasta tayo kakabsat. Letter P, priesthood of all believers. Okay? Now, i-explain ko lahat basit dito yung kakabsat kasi dito yung priesthood tayo. In the Old Testament, at the priesthood sa Jai. The Old Testament. Okay? Basahan tayo pala di Jai. Go. Every believer today is a priest, meaning he may enter into the presence of God without any intermediary directly through the one mediator between God and man. Our great high priest, the Lord Jesus Christ, there is no need for any human mediator or mediatrix. Listen. Kastoy deta kakabsat. Okay? In the Old Testament, at the priesthood sa Jai. Duwati priesthood nga makita tayo Old Testament. Ngem ti common ijay kakabsat, DJ Aaronic priesthood. There were 12 tribes in Israel. Kat ti mensa nga tribo, God has appointed to become priests to the nation. The tribe of Levi. So amin nga putot ni Levi, an anak na kakabsat nga lalaki, talaga nga naikari ka na ituding da to serve in the tabernacle as priests. They have to wait until they are 30 years old to become full-fledged priests to minister the tabernacle. Okay? Now, ni Apo Jesus, han nga naggaputi tribe of Levi, naggaputi tribe of Judah. Kati priesthood tayo, according kini Apo Yesu Kristo, He is our high priest. And we are His priests. Nakita ya? Ni Jesus ni high priest, datayo mo't dagiti papadi na kakabsat. Oh. Tata, in the Old Testament, ipakita kada kayo because deto iti lawlawagan tayo no apay nga ibagbaga tayo, tapno clear kada kayo, no apay nga ibagbaga tayo nga obsolete, kung ano ka ni Pastor Jun, no apay nga ibagbaga tayo nga obsolete, yan ti New Testament church, deta padi akas leader iti church. Listen very carefully. Why? Because that is an Old Testament concept. Although in the Old Testament, there was not a church. But the priests were appointed to do or administer the works in the tabernacle. Now, let me show you the tabernacle. Ipakita man di picture. Okay? That's the tabernacle. Deti tabernacle, idagdaldalyasat da, it was situated on the center. And around are that 11 tribes. Katilang allowed kakabsat nga gid-minister dita priest, nakasotana di giti padid ta. Iso nga kita nyo, di pa nangalang kakabsat di Catholic, di system iti Old Testament Aaronic priesthood. Kat inyadapda iti church. Okay. Pagpasok mo dyan, makita yun dito entrance, that's the main gate. Once you enter, you are entering the outer court. That's called the outer court. Makinruar nga court. Tiyo mo na nga ma-encounter mo da, iso deta, ano deta tayo? Brazen altar. Mapuuran dita kakabsat, di kita animal. Brazen altar. Now, moving forward, before you enter the first room, di umuna nga room kakabsat is called the holy place. Before you enter the first room, you will first encounter the laver. Kita nyo ano deta laver? Deta laver kakabsat, iso deta te inadap iti Katoliko. Nga addayan tari daw. Nakakita kayo di jayan?
Oh, anat purpose na di jay? Ijenta simbaan. Holy water. Nga mga lakad jay, idepul mo ta imam saka ag sign of the cross. Well, in fact, ti purpose na deta laver, gaputa DJ padi nagparty, di kad narugit. Kung kunayo nagparty. Before nga sumreg di holy place, agbuggo. Pagbugwan deta laver. Sakbay nga sumreg di holy place. Kat sinurot in pattern ti Katoliko, iti set up na kakabsat kadeti Old Testament tabernacle, which is not right. At obsolete ka. Iso nga pa, di ti church leader, data in pattern na kadeta nga the Old Testament tabernacle. No, simrek ka dyan kakabsat, ti umuna nga ma-encounter mo ta, talo ti adata nga objects. Number 1, makita yun, DJ kwa, lampstand. Adan sa lampstand, no kanta stage ka. Silaw. Tinulad naman di dyan. Lampstand. Nada kandela na. Nakita yung kakabsat. Ipakita to kada kay amin. Nga hantay kasapulan di kita nga objects ti church kasi ni Jesus iso na day gitan kakabsat ni Jesus amin detan. One package ti biyag tayo ni Jesus amin deta adda kada tayon. And we are now the tabernacle of Jesus Christ. Nakita yun? Madamdama, ipakita to kada. So katap nun di kasta ma-appreciate yung akas jay gayam. Medyo naon-unag deti nga explanation. Tapno, amok nga ilawlawag nga hanlaan nga deti magbag nga awan na hanapadi church leader ti New Testament. Amo yun ton. Talong objects. Umuna, DJ candlestick. Anong purpose di candlestick? Nga adda iti silaw. Deta ti kanayo na bambantayan dedi ubing nga Samuel. You remember? They have to make sure nga 24/7 haan na maidop jay silaw. At dalat ta silaw na day jay. Why? Because nasiblat Kasano ka, gunay taunag kakabsat kat napakalupkupan. Kasta lang nga open, tapno makita yung unag, but actually covered deta ti ado a kurtina kakabsat. Ang kakapusko la kurtina na sipnget. Next nga makitam dita kakabsat, altar of incense, kita nyo. Amoy nagpapadaan ti aming nga relihiyon, agpapaaso. Haman, uri di kita Buddhism, uri di kita Asian religions, ngahan nga common iti Christianity. At the incense da kakabsat. Yeah? No, look, apay, look ha. Apay nga di incense na banglo. Nabanglo di jay. Why? Because ti isim-simbolo na kakabsat deta, the incense ijay, it symbolizes a sweet smelling savor nga angutan ti Apo. Madamdama ipakita kada kayo, no anyat insensyo tayo nga Kristiyano, nga dapat isut maangot ni Apo Diyos kada tayo, tada tayo ket papadi na. Dapat adda maangot naging ka. Haanga na bangsit nga sangaw, sanga kilikili, sanga alipunga, at least pot no diket ipakitak to no anyat dapat nga maangot ti Apo nga nabanglo kadatay nga papadi na. Anyo? Amok nga numang no dada Katoliko ag buybuya ita kada kayo amok nga masaktan kayo kabsat nga openan nyo lata panunot yung open your ears, open your mind, ket makita yung kakabsat, malawlawagan kayo nga permi kadetoy. Next. Ijay mo't kakabsat, iso jay table of shewbread. Table. Kasi, hanla nga animal to offer the idi. Ag-offer da pay, di kitay bread Ag-offer da pay, di kitay, adot i-offer da jay. So, they jay bread. Iso detan tot kanan tipadi. Nakita yo? Now, no sumrat ka jay likod da kwarto, di jay mao di a kwarto, it is called the Holy of Holies. Okay? DJ lampstand ket 7, branch ko na 7. God's number data 7. No sumrek ka jay may sa kwartong makinunag, it's called the Holy of Holies. Kasasantuan. Ket may sala nga padi ti mabalin na sumrek dita, iti maminsan ti makatawan for the Day of Atonement para iti sibubukal nga nasyon. Pampanakaabong ti basol ti sibubukal nga nasyon. The holy place, daily ministry. Daily. Di kiti regular la papadi. Ngam jay,
Mapanidjay kakabsat is called the high priest at the day of atonement. Ket, deti high priest, at dati iti bels yan ti gayadan, iti bado na, listen very carefully, ket, adagalot jay saka na. Apay, because no simrekan jay high priest, ijay day of atonement, ijay holy of holies, han narumwar na si bibiyag, matayan kakabsat. Gapo di pa nakaimatang na ti gloria iti apo. Sakripisyo mo't kingkwana di jayan. A symbol of our Lord Jesus Christ that once and for all, not just at the Day of Atonement, namimpinsan 2,000 years ago, Jesus, when He died on the cross, He just like entered into the Holy of Holies. So kakita nyo, listen, anak na pasamak iti data, kurtina nga nagbaetan, ti holy place kan Holy of Holies, idinatay ni Jesus. Anak na pasamak, anyone? Napigis. Apay nga napigis kakabsat, kasi na-openan iti salvation for all. Jesus paid. He died. Tata di high priest, agkilkililing habang magmagna, di ba? Iso sigurong ay simba na dadade kililing. No ba't titagat, kililing, katiting. No, na yun ang dagdagan, dinakdakil no what? Agsardeng, agun uni di kililingan kakabsat. Kunada, natayan ko nanto di kita papadi. Guyuden danto tay talin kakabsat. Nakita nyo, guyuden da jay taling. Natayan di jay high priest. Jesus died, became our high priest. Tata, inaldaw, datay di kiti papadi na. Awan ti kastangan kakabsat nga, simbolo no object yan ti church tayo. Because Jesus became our brazen altar, ni Apo Jesus ti labor, nangugas ti basol tayo. Ni Jesus ti candle lampstand tayo, isut silaw ti biyag tayo. Ni Jesus ti bread of life tayo. Ni Jesus kakabsat, iso na babaan kinkwa nang agmanifest ti biyag tayo, we offer our incense. Isong itata kakabsat, as priest, dito yak close. Kita nyo naibagak itay, ana iti dapat nga nabanglo nga angot, nga idaton tayo ti apo, babaan ti biyag tayo. Number 1, upat dito yun kakabsat, upat. As priests of God, we are the priest of God. Nakita yun? So nakita yun hanga priesti, hanga padi, nga kasla Old Testament, Aaronic, iti leader ti church ti New Testament. Ephesians 4:11, pastors, teachers, prophet, apostle. Number 1, nga sacrifice nga idaton tayo ti apo, our body. Our body, Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Si bibiyag nga daton, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. You know what that means? Every morning. Iso deta ti prayer of sanctification tayo. Hello? Malagip yun ti lesson tayo ti Wednesday night, prayer of sanctification. Every day, kunam apo, te kunan ni Pastor John, I report for duty. I-offer ko ti bagik kan kaapo. See through my mind, speak through my lips, listen through my ears. Here is my body as a living sacrifice. What you do, kadeta nga bagi nga inted ti apo king ka, is your offering to the Lord. Iso nga deta nga bagi kakabsat, kat agar aramid iti basol, na bangsit deta nga angot ti imatang ti apo. Masapol nga, usaran tayo ti bagi tayo nga para ti apo. Number 2, Hebrews 13:15. Hebrews 13:15. Okay? Upat la deti kakabsat, before we close. Deti ti dapat idaton tayo ti apo nga nabanglo nga ayamuom. Hebrews 13:15. By Him let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit. Anak di sacrifice of praise tayo. Our lips giving thanks to His name. Number 2, praise. Praise. Idaydayaw mo ti apo. Agyaman ka ti apo. Kunam apo, I report for duty as your priest. I will utter my praises to you. Thank you, Lord, for everything. Thank you for my life. Thank you for the Bible. Thank you for my church. I praise you for what you have done. Madayda. Every time, kakabsat, nga i-praise tayo iti apo, it's an incense to the Lord. So ako na ti Biblia, look in everything give thanks. Amen. Tena sa undeta, awan iti anyaman na circumstansya nga hamo mabalin ti agyaman. Because once nga dimteng ti sitwasyon di panagbiag, dapat praises ti rumor tingiwat tayo. Isumot lang.
nga idi ni Job, idi napukaw ti sanikwana, napukaw ti pamilyana, anat inaramid ni Job as a priest to the Lord. Ano inaramid na? He bowed his head and worshiped God. Kat kunana, naked came I out of my mother's womb, naked will I return. The Lord giveth, the Lord taketh. Blessed be the name of the Lord. Into ti Apo, inala na, madaydayaw tinagan ti Apo, na banglong ayamoom. We should learn how to praise God. We should learn how to thank God in our circumstances. We should learn not to be grumpy, not to be murmurers and complainers. We should learn how to praise God in everything. Amen! Amen. Deta trabaho tayo nga papadi ti Apo. Oh, may katlo kakabsat. May katlo. Hebrews 13:16. Hebrews chapter 13 verse 16. Oh, may katlo nga incense nga idaton tayo iti Apo. Kita nyo kat nakapimpindas, dito lesson tayo. Amen? Oh. But to do good and communicate, forget not. For with such sacrifices, God is well pleased. Amoy ka na sound, dito communicate. Cheerful giving. Number 3, generosity. May ikatlo nga incense tayo nga idaton tayo ti Apo is our generosity. Generous, to do good, communicate, forget not. For with such sacrifices, God is well pleased. Let's jump to Philippians 4. Kasi communicate the word. Tingnan nyo ha. Communicate. 15. Philippians 4:15. Let's begin with verse 15. Aging ganat 18. Isurusuro mi kada kayo ti generosity. Kasi papadi kayo eh. Papadi na tayo ti Apo. Oh, isong di kayo nag-commitment tayo first fruit, kabsat, or urayan ti Apo, ang apuuran mo ta incense mo, agpirma ka ti first fruit commitment mo, missions commitment mo, ag-tithes ka. Now ye Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed, no church communicated with me. To communicate ko na, di ba? Among ko na, Pastor, agtetext sakbot ka na kayo. Hanga di JT communication na ibagbaga na. Pastor, agpapa-prayer request akbot. Hanga di jay, ibagbaga na communicate. Ibagbaga na communicate, giving and receiving. Maki-communicate ka, babaan iti partnership mo, iti generosity, uno cheerful giving. Iso nga da kayo nga da dita abroad, maki-communicate kayo dito. Ano kayo nang asawan? Isend nyo, di kita tithes and offering you doing. That's what it means to communicate. Oh, hello? So kuna ni Paul, idinapanak ko na, da kayo nga taga Macedonia, da kayo nga Philippians, da kayo iti timultulong kanyak, nang subsuporta kanyak iti ministry. 16. For even in Thessalonica, ye sent once again unto my necessity. Sinuplayan nyo manan, dagiti ka sa pulak. Not because I desire a gift, hangagaputa, agtartari gagayat ti sagot, but I desire fruit that may abound to your account. Listen. Kakabsat, let's make a one-time commitment. Alagat na, we have a lot of commitments, but because we have a ministry that is growing, are you not glad nga that the ministry tayo growing? When you say the ministry is growing, dumakdakkel mo ti needs. Dumakdakkel umad adult commitments. Kat ditamot nga masuot ti pamati tayo. Missions commitment. DJ Logan ni Pastor John kakabsat, ikararag tayo. Ampeng nga nabayada namin deta. Let's make a one-time commitment para mission. Agasam na ko na monthly, dakpay nakapuot sa ti. Logan na monthly nga mapantakasa, agpa-change oil ka namin. Gapo jay ka adult mataray na. You see? But kunana, not because I desire a gift. Hanga gaputa ka sa pulak ti give you, but I desire fruit that may abound to your account. Dakay tumutlat parang ayon ti Apo. Oh, 18. Eto na. But I have all, naawat ko. And abound, aglapusanan. And full. Unin, di kita nga description ng kakabsat. Adda aming kanyak, awang kurang na. Aglapusanan, mapumpunuan. Having received of Epaphroditus. Sino na Epaphroditus? Isunat pastor ta Philippi. Isunat ng dala, di kita gifts ti members. Nga inted da kakabsat, kini Apostol Pablo, isut ebanghelistada. Ni Pastor June is not only our patriarch dito HBBC. He is also now our evangelist. Amen? Oh. So, however the Lord can use you, maibaga ko man ni Pastor John nga, amoy HBBC, brethren, I have all. I am abound.
I am abound and abound. Aglaplapusanan. Ag subsubra, I'm full. Having received of Epaphroditus the things which were sent from you. Look at this. An odor of a sweet smell. Incense, di ba? A sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Hanga deta kinabaknang tayo kakabsat, iti sweet smell iti apo. Dayjay generosity tayo ti sweet smell iti apo. Hanga jay kaadot urnong mo, iti sweet smell kini apo. Dayjay generosity tayo ti sweet smell ti apo. As priests of God. You see that? And lastly, maudi kakabsat nga sacrifice tayo, prayer. Psalms 141 verse 2, kararag, our communion with God. We fight our battles on our knees. Okay? He who knows how to kneel down will stand strong before men. Prayer. Deta kararag kakabsat. Psalms 141 verse number 2. Let my prayer be set forth before thee as what? Incense. And the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Ano da gusto? Kararag ka, may saka ko ng apo, tulungan na apo. Di ba? You see that? Incense. Deta ti upat. Iso nga da tayo nga papadi ti apo. Deta ti idaton tayo, ti bagi tayo, ti pagdayaw tayo, ti generosity tayo, kandeti kararag tayo. Deta nga upat kakabsat. Amen ba? Kumusta kayo nga padi ita? Okay kayo mo lang nga padi, uno na suki na padi. Papaanawa nga padi ti apo. Dapat na tayo faithful nga papadi ti apo. 1 Peter 2:7, ikabil mo man. Tapno, New Testament, dito yun eh. 1 Peter 2:9. Okay? 2:9. But ye are a chosen, basahin nyo, go. Ye are a chosen, a royal, we are a priesthood. After Jesus Christ and Melchizedek in the Old Testament, not Aaron, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Amen? The priesthood of all believers.